Kewangji jang mia ciklong mong Karbi Anglong Autonomous Council MSC kang wai mati election dopo. Thang ni phaikre phopen Assam along curfew belo. HSL siasat lang kitok dia tum corona ang krim kacipi dia pan Chief Minister Pachinipon. District level football championship ningkan surini rain ko rahini Samsung Sing tikole se tumche paipon. Dipu Birla pen harom pen flam prong to the tawaralong kibia donri abatai pangtek tek tum ke phalangno. 20 bian CRP batumpen di fumati pungalong langapang penawarsai kibipon. সমান্তৰালভাৱে মাজুলীত ইলেকশ্যন ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিছে। তাৰ লগে লগে এপ্ৰিল মাহত আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ইলেকশ্যন পাতিম আৰু এপ্ৰিল মাহতে সমান্তৰালভাৱে কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে একে লেঠাৰিয়ে বহাগ বিহু হ'ব, চাৰিটাকৈ ইলেকশ্যন হ'ব। এই গোটেইবিলাকৰ পটভূমিত মই ৰাজ্যবাসীক এটাই অনুৰোধ কৰিম যাতে ডাবল ভেকচিনেশ্যনটো তেওঁলোকে কৰি লয়। Si birta keme pini ben ke nangli hong ke bar cere junang nelo corona awor ki klip boma jok Assam sarkar hin pen corona puthak kapin khat aron do an pawipo kedam tanganing kanason piningta pirthi adangalong corona awor akrem ki thora hir kang tangra ga jok Assam sarkar hin pen ke kroinang ji aron mate SOP batai pangdak pondo ahut pen hithi chonnongle ahut pen ke adang hongni agari mate abaita banghini chethablongle ahut pen corona ingprim en lap nang jipu pen chenglok ason sarkar pen kapin khadateng radatum kroinangle lapen nad curfew mate ajwa por muluk kachi sebo chom kelong liaron sitame sarkar pen pangdak pon nona por corona awor ki clip bom la pen ke so phai same nang jum bom la pen ke so phai same nang bat bom joksi Assam sarkar hin pen rar phan pa jok pon loputa chief minister hin pen lam the jai pon bonta ing hot deep la pen sanitizer bangke kai ke son si enwer nang jipu si alang lihin pen than pachini pon la pen corona ing prima bang ka do kavita bata hini anmate second dose an kachipia jia phanta kachuning ri padopon thang ni phai krep pho phike radame pi jutang ame pi sitame pado longpo
Cinema hall, shopping mall, doan stami ing pupon longpo lapen. Kacejang anamuni dateng dot longpo lapen bihu stami aning kehangateng talon pon longpo. Bonta District Administrative atum esson soni kapin khat aron ateng doji hala hayabang ke kroya kenang sotpusi CM Dr. Himonto Biswa Sharma ahin pen pherangkia mayalong pangdakpon. মানে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত অহা মাহটো বিশেষকৈ এপ্ৰিল পৰ্যন্ত কেইবাটাও নিৰ্বাচন আমি সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু সমান্তৰালভাৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিমানবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে সেই গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ From 15 February, there will be no curfew and life will be normal except masks আৰু sanitizer এই দুটাক বাদ দি আন যিমানখিনি আমি কোভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে গোটেইখিনি আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ Corona awur kremajok hamphangalong toklang amon war memipin alam ilitum chini. Labangso awur kremajok apora teng lapen arona teng pen kacharli amon war avederlo. Laso ajok kacharli atu makai flulin bin rimrim masonsi nang manlo. Awur kilit pegajok kedam tanganingkan ke SSLC, HH, TDC, PG, B.Ed, LLB pen cenglok angdeng atu maphanta sadlang patok tipin si sorkar pen paun pon lablo. Bonta pineng ke awura krem kiklip bom majok HSLC lapen HS asatlang heria ciklo pen seba lapen asekatum sadlang arni hot pontanglo lapen ke hot tang arni ateng sadlang padojia phan asam sarkar tum chisik ponlo labangso sadlang kipiduno hut lo charli osomar tum corona prim enangji pusi thang ni phai troxiar ni janata bhawanalong pherang ke mekang ni hut than pachini pon Lapen SSLC lapen HS satlang cheng chiaprang lo charli osomar tum corona prim batahini mate second dose an ke NG aphanta siamahin pen churing ripon pado কেইবাটাও নিৰ্বাচন আমি সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু সমান্তৰালভাৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিমানবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে সেই গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ From 15 February Nehru Yuwa Kendra atum pen cepatir piponsi district level football championship Nogong rong supilong padopon labangso kepathu ni phai troxiar ni si angdung kiti kepathu padopon lo angdung kiti kepathu along watharlang solong kedo Samsung Sing ti college lapen Kuchiatuli Higher Secondary School ang bongsi chipopon lo pupua delong atum ta kepathu kang tangra kajok penang anapor pathudet sitame gol chethap unlang wedalo Bonta api Samsung Sing ti college atum kepathu kachiting pikajok gol si thapon si chepahay pondalo Alang litum labangso kepathu along chepahay pon thek ajok Samsung Sing ti college aman parludun lo pusi niletum botharlang so pherang ke khorsing teron hin pen birta nang pale
nang jaidun. Lapen kaheno dakadon ri prabjin pen nang semarsi non ki kiton kelang asai pangching nang jipusi rada tumpen kehang padupon. Labang sobirta nang kelo wabang niletum borjan hawaralong perangke Rustom Ronghang. Kapa piho bahawar lapen arong atuma phanpu panongsi Assam 20 BN CRPF atumpen di fumati pungalong langgapang penajaton mati awarsai kaselampong. Labang so awarsai lang litum Civic Action Program 2021 and 22 puisia scheme mati akira pensi wando. Labang so langgapang penajaton thang ni phai trok siarni mati pungara dapan pajir ponsi ingpupon. Kang puamelong Assam Gorobanong elong bang khorsing terang di Futon Bazar Komite ame puting kreng rongpi rong asar Sikari Rongphar second in command Tilagraj Sanjeev Kumar Singh lapen dipati second in command dan Ajay Kumar Penchenglok penanganatum Chetongdun. Labang so 4 meter into 85 feet ankit he langgapang penajaton kapajir tekang ngajok rong arada tumta aning arong rin tilupusi nilitumaphan bierta nang pali. IG OPS Jorhat Sector Arlokedo 20 BN CRPF batum Civic Action Program akirat pen kiduk darat lapen kapa piho bahawara tumaphan gari ka chonghonga hemati waiting seat bar pike doa hem solar ame pen chenglok akirap alang litum pen pajir pondo.